Hey شكراتات, welcome back to شكرنا by حبي. كم make إنكم كبرات عزبتي حدا شخاتكم أنقع بسلام متأخم نتشانو way لما عتي مرة بزعبة كحلي محلي خون لما عتي بزعبة ناي مرعى ميك اب لوك آخر إكن إذا ميك اب لوك ناي مشت تجور قا ميك اب مرعى آخر إكن كن لما عتي فريدة بدأت مرة بياخد كون مرة بنالاي لما عتي collaboration مرة بيخون أنا مسحفتنا إيرتراويت يوتيوبر سمية لما عتي بحنسب كوينا collaboration كنقبلنا أنا ناي مشت ميك اب لوك ريكنه صها ناي نوكو ريكنه so عبتنا تها page أخي كنكا فالو وراء فعتي إيرتراويتا اب تورونتو مثلا هذا دل خمش اب كندا دل زي حفتنا so او اب انستغرام اب زي اسئله غرفل كنه شماخه اب ديسكريبشن بار غرفل كنه او خيركن فالو وراء شو لاف كان نعا زي مرب لما عتي بانجلش انتجرني اخذ كون نوح دبلت مرب اخذ كون جن سلامتاي نوح الى دل because بوغيره explain كقول كنا خميجة كنز ميك اب تجورؤه كلها بزعبة ناي مرعاها كنحكينا حدا نجرات دقات منية مرعاي كمو عينت نجرات كنزاربنا so تصفي قبل فوتوات هنا كيت تسعى like comment share and subscribe ورا also خاو هيك كنا subscribe ورا لا اب channel and اب يوتيوب اب انستغرام كلاتنا لنا so او follow ورنا نخلاتنا يتحمقوا okay شكرا تحجي بزح يلف على so let's get into the program. And yeah, this is going to be a collaboration video. It's going to be in English and Tigrinya, and I'm going to show you guys, and also my girl in Canada, Samia, is going to also show you the day look. So go follow her on her page and show her some love as well. All the information is going to be in the description box. So go and check it out. All right, let's get into this video. Sorry. Okay, شكرا تحجي مربنا كتقليو بخبرة قدمكم تسفاي قبل فوتوات خونو خي ترسلوا like, comment, share, and subscribe. Hello شكرناتات. So لما عتي مرعاخنيو. Yes مرعاخنيو. Congratulations نخلات كنت مرعاد لخن روحس جامان نخلات كن مرعاخنكا صبا مرعاد حلفها دائما نخو. Okay. So لما عتي we're gonna talk about makeup and مرعات makeup يخون. So مجمرتا كان دوالكو خن زي محازاي إيرتراويت يوتيوبر كترس أنا أخا فالو تجبر أصلا ناي نوكو خطر إكنا أنا خا ناي مشات كر إكنا. Okay, so حتى ندخل تاخن كي خمسة جاي كوتش أوغرافي. Okay, سلام تاعي خمسة جاي كوتش أوغري كرد جاي اللي خو باسترا جاي خير إكنا هم يجي كنت جبر ناي مشات تجبر كوتش أوغري and interested تخن كن أبزج أوغري زي باركو يو OS. أنا صراحة كو باركو يو يشيد الله خو باركو custom made باركو human hair 100% يشيد الله خو so لكن interest لكن اب انستغرام هم قدر خاني فيسبوك زي اللغن جينا اب انستغرام تاعتخن ترخباني اخن او اخا تلغن تجز so yeah actually after makeup نتو اب makeup نتو so كان مزخون النجار جز كن مجمرتا كل جزء اد لكن prime كنت قولي اخن جز كن and also hydrate قولي اخن so مرة قدس انتايو gets can كل زي prime كنت قرر لكن and hydrate قرر لكن gets can because all day ملا معتي أبدأ قهتو على أخن ملا معتي you know كتسأل على أخن تو على so it's so important. I get that to you to make sure your skin is hydrated and is prepped. Okay, so I know كل زي excited but this is like my favorite. Okay, so كاب MAC foundation بده حيفه تنه like even our customers I think MAC foundations I قبل لنا again MAC Fix Plus مرد بطوة. Yes, مرة فتوى. I love Max Prep Fix Plus because of Prime and Prep and Prime. Sorry, excuse me, I messed up. Prep and Prime. This is actually one of my favorite setting sprays. This is actually this and the highlighter from MAC Gold Deposit are actually my favorite MAC products. And yeah, that's really sad because that's the only thing I really like from MAC. I don't really like their foundations that much. It used to be good back in the day, but then I don't know, they started changing the formulas around. So I don't use them. But yeah, so prep could go over and it gets a prime could go over prep and prime. So I'm gonna use this. I'm gonna prep my face. Prep go look and so I'm gonna hydrate go over get skin. So we're gonna spray our face. Okay, spray must go over. You can use a beauty blender or you can just use your hands. Make sure it can get some kind of okay? So it's very important that you clean your hands, okay? So I'm going to use my hands. I'm just going to evenly distribute it all over my face. And this is what I use on my brides.
So this is what I use on my brides because you have to make sure their skin is ready to be prepped, okay? Their skin has to be prepped and ready to go. Okay, so me, okay, abnormal and because I'm gonna just use either a moisturizer or I'm gonna use an oil. So I'm going to moisturize my skin, and I'm gonna use this right here. This is the Neutrogena Hydro Boost Water Gel. And حاجة gets a نقطة comes in نقطة عينته. Again, even if قربت كنت عشمته خينه comes the قطعة لازم كنت خينه still please give it a moisturization to looking good skin. So I'm gonna use a little bit of this, and I like this because it's really lightweight and like بزح تاش مخنا comes real good on good skin. So I'm gonna use a little bit. I don't know if you guys can see it because my camera's weird. Okay, say قربتي تنش نهنقبله. I'm having a So I'm gonna put this a little bit on our face, and we're gonna just evenly distribute this on our face as well. And it's really important, even if you have oily skin, to prep your skin and make sure it's moisturized, okay? Don't forget that, you guys. It's very, very important because you don't want to be out there on your wedding day all like dry and flaky, and you don't want to be out there just all your skin all dehydrated. And little tip for you guys, as an esthetician, as a skincare specialist, it is very important that you hydrate your skin, okay? Oily skin needs hydration too, because most of the time your skin probably is not even oily. It's probably dehydrated, you know? And if your skin is dehydrated, then it starts to take out a lot of sebum out of the skin, okay? So it's really important that you guys hydrate your skin. Even dry skin, even if your skin is oily, it still needs it, okay? So I'm gonna put that on my face, and then I'm gonna also use this right here. And this right here is actually a product that I sell at my spa. This is exclusively my oil serum, and I'm gonna apply that on my skin as well. And I don't have a label for it. Actually, I do have a label. This is the one that I use at home, so it doesn't have a label, okay? So a couple of drops of this little oil of mine, and soon I will have it out for the mass people, okay? So I'm gonna just put a little bit of this on my skin. It's a little bit, not too much. Okay, I'm just gonna rub this on my skin. So I use this oil, and this oil is all organic and natural because, you know, I'm having and we like natural things. So this is actually what I use on my clients after I do their facials, and I also recommend this to my clients. So this is exclusively just for my clients, but I will have it out for you guys soon, and the one that does have a label so I can show you guys what it is, but soon guys, soon. We'll talk all about that in the next video, okay? So after looking قربت can still زخانة moisture the looking كتير looking I get that too. فلما تعيد looking the look because حر جزاك قربتكم كو قوات كونن قربت كونن تعيد دخون الله يتأمى الله تعيد دخلني حجي نقطة تخوني قربت كنت تتأمي وخمس نحنا تتأمي إنا مش معي بزحنا كنت تندلي سوخات جبر الله تقربت كم بس نك أصلا مش جبت إله مش حتى خونن مش جبت أخمس عيلة تاش مخد كونه قبعات ناتشو قبعات على نفسنا الله كم زيد خفته يتردخاني حجي شعوي بزح قبعات مت okay. So you have to hydrate your skin. كله جاي جزء أقداسي وhydrate قبل looking good skin. I hydrated my skin and it feels so amazing. Okay, so حجي دا makeup دا go quick and حكينا بزعبة مرعة, okay? And we're gonna do this in Tigrinya, we're gonna do this in English. So the foundation I'm gonna use today is boom, Fenty Beauty Rihanna, okay? This shade is 390. 390 is my shade, and this is the foundation that we are going to use today. And this is actually one of the foundations that I used at my wedding. I used this at nighttime. I did not use this in the daytime. I used my Lancome one. So Fenty Beauty na yes Rihanna خنتقمينا 309 زي حبري. And قربتي عبزي beauty blender خدقبرت طيب عبزي beauty blender خدقبر. And also I'm gonna mix foundations. So I'm gonna mix it with the NARS Sheer Glow. okay? Again, I'm still gonna use it even though I use it in the wintertime, because this is a lighter shade, and this is only lighter because of the fact that I use this in the wintertime. But we're gonna mix it because I like the way it looks when it's mixed. Because that Fenty one is a little bit dark on me, because that's my summer shade. So we're gonna mix it.
Yeah, there's nothing wrong with mixing foundations, okay? Sometimes I do that, I mix foundations. Okay, I'm just gonna dab it on my hands like this, but so مرعة, yeah, so مرعة was so nice, but I mean, to book neru, to book halifu, Allah maskan. It was so nice, and I had a good time. And you know what, guys? I know a lot of people like think that having a wedding in Eritrea is just not gonna be fun, but it's so much fun. But like enjoy خاطر miss صدرها, miss family. حاجة أنا كله family ناتي أب أسمر عم نورو كلهم family أب Eritrea عندلو ناتي ناي بعد بيتي كلهم أقوم عندلو. So we had to just do it there, and I'm actually happy I get it because I don't know أب Eritrea مرعى أب وات أتحلفه أنا أب Eritrea تحلفه فليو, okay? حجي like أنا مرة كم ناي بحلاوي مرعى get it because بتكرستان كيدا أو تمرعة أو كأكنا عسيرنا شعوق قرصي غيرنا شعوق على كحرفات مشت كينا على كحرفات مشت أنا خاد نكو سنبتكوا تزاورنا ملو أسمرة تسائلنا دحريو خينا قرصي غيرنا وخا مس كلهم تم محلتنا دحريو of course كنت تفوتو عبت أدراج كيدنا and after that حماوتي غيرنا شعوق أنا خملاس مس أمريكا خملاس مش تقربكم خملاس كوا تاخذ تلو رسعية I forgot the name of it متأنية ملصت قرنا. So it's good, it's like it's a culture to the you know, it's so beautiful because you don't get to experience that in America or in Europe or in other places. You can't have that type of wedding, you know? So it was really nice to experience that. Like I really enjoyed that so much, and it was just beautiful, you know? So I'm just gonna blend this on my face. I'm gonna blend this on my face. So let me just tell you guys a story. Being in Eritrea is so like it's so much fun. Like okay, عارفة حلفات من على حجي حسابه especially. عارفة حلفات حجي like أب أمريكا حجي or أب أوروبا تنبرو كماي سباتها أودا عبهم. I told وانهم تايو عارفة حلفات. Like nobody knows what عارفة حلفات is. But عارفة حلفات actually somebody asked me what is عارفة حلفات on my Instagram. And Eyebrow Shaping is like the day before the wedding, like the actual reception. It's the day before the wedding, and this is when the boy's family, like a little bit of his family and his friends, come to the girl's house and they party before the wedding. Okay, so it's like Eyebrow Shaping. So كلهم تم عروخي موتوا, and then they have a good like they just party at the Gazanai Tagwal. So my dad lives in a Dek Amhari in Berbaba, so I've Dek Amhari in a Gerna to Eyebrow Shaping, and it was so much fun. Oof, it was so much fun. Like, but I enjoy Gerna. You know, شروحها كان حوشة أخذت تقبل. So كان حوشة نا Gerna كلاتنا كاب كورسينا متينا كورسي خابينا Gerna إننا أب دافراس. So we went there. We had our kursi there, and then kursi مسودنا أو خينا like دحري هون like قدامت إلنا دك اسمها قربتي عرفنا, and then كينا أنا خاكنا كيدا because I didn't want to wear تها حنت كنا دقيرة نبركو because كفتي يعني so I don't want them being like why كفتي كاي أمريكا مت كفتي كنا كده you know تفوت محاوش أستب GRWM so بس عايزة قدس كن بقول بجن تاريخ قري إذا كم حرام مش هتسو I didn't want ساعة قال لك حزني ساعة كي حزني I made sure to wear كاشمو جرا. Okay, so شفا شفتي جرا خم لسمو شو أبت Eyeshadow خن أتوينا and then كن حكينا موسخينا حكيا. Okay, Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills أزياء, and أبسفورة خن تجزأ or online a website كمالله. So this one is chocolate. Chocolate chocolate. So chocolate is what I'm going to use for my eyebrows. So chocolate is not really that dark. Okay. So okay, يرسع لكن زهونة Vaseline do ناي كنفر ملسلسي زهونة دلكن chapstick أب كنفر كن كي ترسعه makeup كن كل جرات خن makeup artist لكن okay makeup artist لكن بعلاقة جرات كنا okay جين يبل كن تخينو please بعد الخدمات هون كميك اب كانوا حارس بداخل قبل كنا تدار رأيته please كنفر كن كينك it's okay moisturize go all okay and إني مرعخن okay كل كندلي حنت تب كنجرا كندلي بزح فساسي ستيا حري ماي من هذا ماي بزح ستيا سلام انت هم لكن اللخو because dehydrated كيت خنا dehydrated خون كن حارس بحثت كنلكي I don't know تري الله خير خزا فيديو ناتي كنت حيف كنلكي كنفري نكت الله تاخوين نكت الله كني ماي ستيل لهم
okay ماي كتتلكي كم خينو كان فرق النقص الله فلما انتي ماي مرة سنشو ماي اب نفسنا خنسات لنا اب هيوتنا ماي فرق نفسنا كم ماي تردهمني سو ماي اكسنت تخونكم تاخون الله كل نفسنا خنقص دي حاجه تكونكم كنقصيهم كان فرقكم كنقصيو ጨጉሩም كنقصيو قربتكم كنقصيو كل ነገር كنقصيو اوكي كبدهم كادر تاخذ له constipation كمطقم تاخذ له يسعي خاطشن بتغنيا تردخم لهم constipation like مالهم so it's very important that you guys make sure your lips are hydrated and you also are hydrated. So before your wedding, I want to tell you guys, please drink lots of water. So when I say before, I don't say the night before. Okay, so drink lots of water so that your lips don't be dry and then your face is not dry. And then all day you're going to be outside and stuff. So you want to make sure that you're hydrated so that you don't pass out too. Okay, so I'm going to prep my eyes and كل اللي تقوم له كحل محلي خطحفظ كنا اب description okay description كانت حتى نيخن تاي description description box okay اب description box حجي اقداسيو اب description box او خير كن okay حجي زي الفيديو لا تري الله خن هذا فيديو okay whoa look at that oh my goodness this happened okay حجي اب تحتي مستقد كن اب زي الله arrow okay يلا خلينا أبزي الله arrow okay إذا arrow مستقط كناء تقط مستقبل كناء تاخون الله أبزي كله زي description أبزي الله okay كن نزيا خطلت والله كن okay نزيا زي ترد اللهم أبزيا okay مستقط كما تقط okay تا description برخيرة okay مستقطنا يا خا تمليسا أبزي الله okay so أبزي كله خط حفظ كناء okay أو يخن كترخبوا okay تشنايت foundation تشنايت lipstick تشنايت كل نجار تقوم له أو يخن كترخبوا description bar تا arrow تا arrow هم لا تحت بال تا شو كم okay so حجي زي أخذت كم photo focus eyeshadow primer wet and wild and أخذت this is a drugstore brand but I love it okay I used Urban Decay primer potion again this works just as good and it works good you guys so أبكبر عينكم كله خيرًا and سلام تايو كبر عينكم تقولوا لكن because أقداسي سلام تاي أقداسي قربتنا عينا حجينا كبر عينا وقت الله حجي كحس تخوينو تزخونا نجار تجار كنالو كحس تخوينو something دحزه تقرأ لكن okay concealer تتقام عخن okay يمكن تخوينو كين زي مرة زي أكو أبواجه دحنا okay so you can afford to buy it okay كان خاخذ كندلي مرعخن حنسا كنت مرعى so please invest برا من دقبل كن ميك اب كم تستخدم invest كن على اللخن مش تطبق كران كيس إخنا اللخن أو تطبق دس الفيديو تطبق كاميرا دقبل مش غير كن اللخن نت ميك اب دقبل كن سبكا تطبق كم دقبل كن كا كدرخ باللكن سلام انتي ده حركة تعاسة okay سيدي مثلا عخن invest برا okay أجرخن دقبل كن عريال كن please okay كبيرو قلعت ولا حسب خنت مرعى صوت يخبر okay يخبر okay تطبق تخون لكن okay don't be cheap تمير تخون okay that's not good like تطبق نجار تدلو جن واقع حلو تطبق نجار أو spend كده قبل آخن جن ما تقدر سام مثلا آخن أو سألخن تحقق ساخن because تطبق نيكن تردك ناني so don't be cheap okay if I was you guys I would make sure to have a good makeup artist, a really good makeup artist, just like you invest your time on getting a perfect dress and you invest your time on trying to get the best photographer and the best videographer, you have to do the same thing when it comes to your makeup, okay? So please do not like forget about your makeup or your hair. You gotta look good. It's your wedding. Shoot, you better spend some money. So we're gonna use Jaclyn Hill palette and I like Jaclyn Hill palette okay so one أبواجا دحنا Jaclyn Hill palette قبل كندلي كلها بزح حبرتات اللوا okay so سويت photo because حبرتات بزحيو okay تري أقول لكن like بزح اللوا بزي okay so that's why I زي أبتيا اللخو زي palette okay so مرعى مع تحجي زي تتكي من ده also ها تتأقم كوا Urban Decay ها the naked Urban Decay زي حجي discontinue قرا ما like ودي أمام نزيع دللا خال اللوامي جن نزيع ودي أمام جن حبتات أبز دلها تبو okay شو لهم تبو حبتات الله بزي
shiny عينت أنا كومينا حاجة هنجربه نايم مش makeup هنا هنجرب okay so shiny كومينا بلش كنا so I use a Jaclyn Hill palette I am using the Urban Decay Naked palette now the Naked palette is discontinued but Jaclyn Hill palette is still out there and I like the Jaclyn Hill palette and like I said it has a lot of good colors and that's why I chose to use it and it's like you can do so much with this you can do the same look that I'm going to be doing with you guys today without this and you can still do it with this right here so that's another good thing and it's good on price too Wagaha is good so these are the colors that we're going to use so the colors that we're going to use are you guys can you guys see it so we are going to use okay we are going to use this color first okay we're going to use this color as a transition color then we are going to use this color right here this color right here is okay so we're going to use these two colors is as okay so we're going to use this as a transition color and we're going to use these after the transition color and the crease to darken the crease up and then these are going to be the final colors that we use and then of course we're going to use this but this is easier to tell you guys all right I like doing my foundation first nowadays and on my clients when it comes to my brides I like to do the foundation first because I can get really close into their face and get to places that I can't if I do their foundation last so yeah so like I said you guys so Mer'at was like it was so nice I had a good time so I had get into it like tabelo cap Kleinfeld they New York and then so Haji, you guys are gonna keep doing your eyes so yeah like the wedding okay so let me just tell you guys there'll be so many things that happen in a wedding and don't be discouraged okay because a lot of stuff happens like you know I had this one family member of mine who did me so wrong and so dirty during my wedding which I'm just like I don't even care because I look back at it and you know people can be jealous of things in your life that they don't have so whenever you're dealing with something like that حجي حجي بزح نقاط دقات مكانات تحت فيديو تزرقحوا بزعبوا تزاري بنره so even صدرها either from family ناتكاهم من قبرها حجي نلاتني حنت family member مرعى معات دقبرتني كان ناكا هذا الصاباد مت دنبره سدي سيدي لانره like زي سدي سدلان تاقول ليا سدي ترى بلي عطوت 250 كرشي هو ده أخذ النبرة ناي تخرنا كجرمكم جند حامة كم دحام عملاق طعميو ماتيو ثلاثة بآية أنا محاضر سيدي وانا عد سابا خيرها تمتقو تكران ناي محاضرتي نيرو كنت تكران جرمكم محاضر أخواني رازي أكو زي الزمدي جن ما كم كم يسب بس أنا أكو كان إيه تاي دجبر كان إيه مرة يتاش مده جبركا كان عملاق كو طعميو خا and God don't like ugly so عملاق is طعم عملاق he made it happen ما كنا متيو خيدا محزاي تأتو دحريو دعري نجرات عرفنا ثا محزاي صابري كوتور شما صابري أشما جن نتا كنا لوا صابري كوتور نتا تشمو ديزاينر عجزا نشكر محزاي عرفنا كنا نجد ملا تشمو خينو كان تادلنا يا وين تاكنا and دحاني because again you know what من دبلكم أبهيوتكم من هذا أبزنا مرعى جزء حجي بزح نجاتكم كقات ما كم بزح نجاتكم كدريو so أبتش ما وش ما تبورو because even توم نفتوكم دلو سبات or تحقق أنا أبهيوت كادلو خاصبات أبجت كادلو أوش تخا ده حقوق خطالو تردهم مني so ترد أنا ما حزته يخلق خلاتكن I love you guys زين حواتي تاش ما يتخنا كم زي بزح تسمعكن because ما مش جزء تسبب نعخن حماق دللكن نعخن طبق خريئكن ديدلي so كم زين سبات okay so تم كم أسبات كم دبلكوهن دي تحقق صابنا هيوتكن طبق خريئكن ديدلي or أبغت كمت and oh I'm so happy for you oh my god I cannot wait for your wedding I can't wait لا نعم شلل
فلما انت اخن شغله قلت لها because كتقدس عيبل كان بزي ام كم زي سبات because كم زي سبات دي حقوسات تخوين نبناتكن هواتكن that means أبوش نفسن حقوسات تخونان okay حقوس سب أبناتهم هواتهم حقوسات تخوينهم أبناتك هواتك مرة ده حقوس تخوينهم مرة ده حقوس خا تخوينهم or just كل نجار ده حقوس خا أمر أحد يقلل ملا بعده كتروا ياهم you know so don't be discouraged because listen people will try to do you all type of dirty. You know what I mean? And you know what? God don't like ugly. So when you do something wrong to somebody, in the end of the day, it comes back to them. To حماق تقبروا سبات أنا حجي أو هواتي حماق نسبك قبر عفوتني سلام انتي تمارسون عايته قلبي تهم ماتت. Okay? So حماق نقرأ قبر عفوتني نسبك بدل عيد لنا. Why? You know? Why نمتى قوم تقبر؟ كن تم قوم تقبر سبات عملاقي حقزون. I just pray for them. Yes, I just do. But yeah, my dresses, my bridesmaid dresses came in and everything went smoothly and it went amazing and it was beautiful. And that's what happens. During wedding times, you are going to experience a lot of stuff. You're going to experience things and you're going to see people for their true colors. And you know what? It's a good thing that you see these people for their true colors now. And the reason why it's a good thing is because you have to see these things now. Because if you see these things now, you will not have these people come into your life and you don't have to associate and be around these people because they do stuff like this. Why would you want them in your new life? This is a new life that you're going into. This is a new chapter. And you don't want these type of people in your life. No, we don't want that. So be happy that God showed you the colors of these people. I don't regret it. And when you do good for people, trust me, God sees what you're doing and he's gonna bless you, okay? Because God is so good. All right, so I smoked out my eyes, as you guys can see. I don't know, is that camera? As you guys can see. And what we're gonna do now is we're going to put the color on Kobra Ayana. So we're gonna go and use the Naked palette, Urban Decay Naked palette. I'm so sad they don't have this color anymore. But we're gonna use, if you guys, well, you guys are not gonna be using this because it's discontinued. But something similar to this color right here. It's like a goldeny, silvery color. It's like it's like a rose gold color. Okay, comes a rose gold color is EU, and then we're gonna put it on our finger and we're gonna just tap it into our eyes like that. Okay, I don't know if you guys can see it, but you guys are gonna just tap it in like that. Okay, so I'm gonna use this right here so I can see myself. So yeah, so you know, things happen, but you just gotta look at it like, be happy that things happen so that you can know who people are and the true colors of people, you know? So I don't get mad. I do not get mad. Don't get mad about what happened because at the end of the day, that person is gonna have to deal with that for the rest of their life. So who cares? You know? I'm still living my life. I'm still enjoying my life. That's what you gotta say. So yeah. كم تقعد إما كن دونيرو كم زم حزاخن or عن تبيت السبكن like إن إلى مرعخن جزء فحفح أكتب لكن كم لو تقعد إما كن تنيرو خا أو comment حاف عليه كفل الدليل لهم. So yeah. We're gonna do a night look. So this look is gonna be very, very shiny and shimmery, but also subtle because حجي makeup عموشات حجي هو shiny خدولي أخن زعينة خن بليش كمان محمح خبات دلي أخن جن إذا بزح تجار كن على بزح تقلن دبل حبرتات تجار كن أبزي كم زد تقلن دبل حبري ناي كنفر تجار كن تاش مخوني كبلا show you. It's not gonna look right. So even though this is gonna be a night look and there's gonna be some shimmer to it, I'm still gonna have it dramatic but also subtle. Okay. So I'm gonna keep building it up. So da tash mala gabarkin da abzahkin تقوله حاجة تايدو أبزح حجي سلم تاي بإيدي دقبل الله حرك زيت brush مس قبل كانت بليش تبل حبرتات ما حدا بدكم زي glitter حبرتات أو shimmer حبرتات أي حزوني تطلب بقولوا حرك زيت. So بإيد كن زي تفرق إيد كن يحزوني. Okay. So كم مس قبل كن زي مس قبل كن ترى لكم تحبوا المورخ الرأيو. Okay. So بإيد كن جاكن لاقي كن blend قبرة ده حاجة ده لكم ببرش قربتي هم لاقي كن تستخخلوا تعريوا. Okay. Okay, so I'm gonna keep doing that and so just build قبرة like da بزح da تشمل قبر كن sorry
وسخكن okay طب and just استخخل كل أجزاء ميك اب كستخخل أقول لك okay استخخل أقول لك some things happen for a reason and like I said things happen for a reason sometimes for you to learn so don't get discouraged about some of the things that you don't have control of over when it comes to your wedding نخلو نقرأ control نقرأ نقرأ تقدر لكن جن date تقدر تاشمو تخوينه كم زين كاب إيد كن دوت أنا قرأت تخوينه بزح تاشمو تقرأي بالكن stress تقرأي بالكن okay so just have a good time enjoy your wedding enjoy your time this is your wedding you're getting married to the person you love that's important okay not those people who are trying to hurt you and do you wrong okay those people do not matter because I bet you after this you're not going to have them in your life so L'Oreal Paris L'Oreal Paris Infallible Full Wear okay so this is what I'm going to be using okay I'm going to have everything on the description bar for you guys this is caramel okay so we're going to be using caramel and caramel so we're going to highlight highlight okay okay مش حجي قالوا على حبشة ميك اب تقبلن برخ بدي لخو جت اي foundation كاب جت ان مراتك ايح يدلع no okay كم ممكن كن تبرهو أنا جت كن foundation لك خمسة كن حبلهم تقول لكن one and two تقول لكن to highlight كاب جت كن حدا shade or كت shade تحتي كاب جت كن كرتي كاب حدا دبره or كت كاب جت كن دبره تقول لكن okay أقول خن تبرهو أنا جت كن foundation كن تبرهو حتى يخون الله like is it على خون إذا كل جت كن is it I match أجبرني وعي تأثرني like weird مسلا خم بحق إذا جبر كنا جت كن مسلا please حواتي جت كن أتبع شاخهم جركن بخايلة خن تبرهو أنا جت كن okay so whenever you're trying to brighten up your face it's the highlight because سيد مستسأل كن أبزي بلاش مهل برخ بل ترى دخل even المسترع خلاني حجي برخ بل أبزي بكبرها okay so can contour and highlighting يتاش من الجبر كن highlight تقدر كن أنا جت كن برخ تلاقين okay حجي غريقهم أنا حجي كيره because أبزي جرين دلهم بطاطات كبرها okay so we're gonna use a beauty blender كمان and you guys are gonna just blend جبر خن حجي زيت وبقى كم blend جبره كل جزء ميك اب حجتها له حجتها لهن بريها لهم مش okay okay زياخة جبنا كنكا alright جي لهن بريها لهم so كل جزء ميك اب قبل كندلين this is so important you should never know where it starts and where it ends okay it should be undetachable. It should be all blended in and look natural. So كل جزء ميك اب كاتو هونكن عبيد الجمر عبيد ودا حجي كفلت يبلون ترى دخانة كفلت قلة خيرة كل ميك اب يخص دلينا so ab comes compartmented it well. This is I got this from a professional makeup website and حجي I'm gonna use black opal خطك I'm black opal. It's a stick foundation. أبزي أسأل خجارة كناه أبزي خجارة كناه متأكد إنه تسألني أبزي الله. So this is what it looks like but I put everything in here أبزي أديت well because this is what I use to contour my clients. I use this. So I'm gonna use this color called Nutmeg from Black Opal. Black owned too. It's a black company. And it's a limited company. So كل حوتات اللون. I love Black Opal. And so what we're gonna do is you guys are going to أبزي قربته. هاش متكبر contour تقول أخن skinny تقتنا نجد تقتنا كنا بقول تدلينا skinny خن كمان تدلينا نقول رأينا to make your face look a little skinny okay so أبزي okay أبزي جنبارنا نقص كنا بقول تدلينا كرتين نقش كنا بقول تدلينا قول على أخن أبزي كات okay and okay أونجا كان line تقول أخن أفنش أخن okay أفنش أنا okay أفنش أي حاجة نشتاق جن لحن هاتشم دلينا so I'm gonna use a fluffy brush and I use a fluffy brush like fluffy brush اللي تكمل زي شجرة بوف تبله clients يحجي makeup تقول لنا مرعين I use a
تاشمين تكم كم دي تكم because I like how it just makes it look more natural عينت اللهم قد already took a لمش حواتي تقول لمش like it's like and then I get that so حجي come I get it لخنا gets a and blended it out so what we're gonna do now is we're going to set now we're gonna set حجي to بطاطات yes mom hey mom صبوا وعيلة I'm gonna حجي YouTube video film قبل لكم I'll be quite back okay love you bye mom okay love you more bye فتقات خنا عن كل جزء قبل I like it فتوى تلمن تعي فتوى من رامنا حبش حسب تبتيا تلمن تعي تبتخا كم زبتشو ده بلا حبر اللوا so I like to use it قربتي أخذ كم حجي قربتي حجي عبتين بطاطات highlight تجور كبطاطات هنقد قبل okay so زي كن كل قبل يا أخي تكمينا بلاش كاد تكملا بلاش كنت تكمينا زي أتري هذا اللخن بلاش كا بلاش كاب دكش sunset seduction عشان ما زيها ساكن تكمينا and then also ها tart كان تكمينا tart contour كتنا هنتكم and زي تحب تحطله so زي أحب ياخد تكم أنا زي brown عينت زي سيد الله زي أخد تكم okay زي أنا أخد تكم so ساخا هنتكمينا so I'm gonna get a fluffy brush okay كربتها أزخا نجف كربتها نجف ما مش الله حندرب ما نجف نجف بلا نجف so okay after جنبارنا خا okay زي نجف قبل آخر هجي نتبغى هذا set كجبرنا حرق كحزون نت cream contour جبرنا كين كالوها also ها warmth كهبنا bronzing درجة خمسة bronzing عينت كات تجر كم bronzer خات وبب لكن so contour جرنا لنا هجي blush كخن جبرنا seduction from Lancome and I'm gonna use this little fluffy little rabbit little looking thing and I'm just gonna give just on top of where I contoured I'm gonna أبتدأ أنت contour جوركوا عواها زاجر نجف قبل اللي so some people عجلوا سبعة كم زي لهم في الشخ مسبلة أو أعتقد في الشخ دبلا تجارة أنا حجي قد أيفوت كأبي يوتيوب اللو بطاطات جن سخن أتفوت أنت خن كنا جت كن زاجر كن في الشخ مش سبلة في الشخ الكن أبزي أدلك كبا أو خن زي أجر كن نجف سبلة okay بيكر كنا الله خن أنا حجي بزح long time بيكر قبل فتنة so إذا نجف قبل خوت الجزء حجي نجف أكتب له أخن كتب الجزء أخن تبيج أدنى برا بطا okay time look you guys can still do this a daytime look too even نكو حجة قرأت ذلك خنزي makeup look تقرأ عن جن ناي كم فرق كم زي حسست ولا حبري كم زي natural حبري تقرأ جن مشوت كوينو حجي ناي مشوت عندك قبل لنا so what I'm going to use is I'm going to outline my lips so انت قبل زخنا رصاص اللي كنا بجزاخن brown حبري نكم فرق كم مجمرات قرأ دي خن okay so I'm gonna line my whole lips and the reason why I'm doing that is because كتبت عاخن كسرت عاخن ماي قلة
حاجة الكنفر كان مس كده at least قربتي حبر خلوة الله. So you guys are gonna be eating, you guys are gonna be drinking, you guys are gonna be taking pictures, you're gonna be kissing. So cut to lipstick كخيد, okay? Suit lipstick and this is the color Gothic Topic, okay? So Gothic Topic كله description راح تحط لكن description box أو مستقبل كنا كله تشمو تروحوا يا خان, okay? بتقرنيا ناي كنفر ناي شفاشفتي ناي جت إلى كتحفوا, okay? So you guys are gonna line your lips with this. Anastasia, Beverly Hills, Anastasia, I think it's Anastasia, but whatever, I call her Anastasia. Anastasia, Beverly Hills, this is American Doll Liquid Lipstick, okay? American Doll, American Doll, I am American, Eritrean American. So you guys are gonna put this on your lips, okay? So I'm gonna use this right here because I kind of want it to be like subtle, but I still want it to be a little pizzazz to it. So I'm gonna just fluff it out and then just put it right here on my cheeks. Okay, so this one from anyone that you want, just right here, just to highlight the eyes, okay? So use like a highlight. I'm gonna just highlight right here and also right here, just to highlight, okay? So I highlighted that, so if you guys can see. And then my hair, I'm going to take these out now. Oh, actually, hold up. I'm gonna spray my face now. We're gonna set our face now, okay? So you guys are gonna spray it, and you're gonna spray it. Make sure it's a little bit away from your face, and just braid everything. I'm gonna take my hair out, and as you guys can see, so what I did with my hair was I curled it. Like normal okay? So must تتقلل كنا تاخد جورو لكن حاول مس جورو كنا هم زي أجر كن تاج أجر خن كم زي أجر كن تحز عمش حيس كن هم زي أجر كن حيس كن كم زي أجر كن تتقلل هم زي أجر كن okay هم زي أجر كن تتقلل كن تتقلل كن تتقلل كن تتقلل قبل أخن. So you guys are gonna roll your hair like that and get a pin, okay? And زي أجر كن أجر خن زي أجر كن تأسرع أخن زي أجر كن تحز أخن زي أجر كن حاجة خمسة قبليو تتقولنا جنا تايو خمسين حاول مسكوركم أوش أقرأ عبتو وعي جزء هنداك كنت قلت بدك أنا حس بدك أنا مزحلة كم تاع ستايل تنبرت كم أجري أخذ زحل so straight هخوني تقولت كبديو okay so أمر أحجي like مرعي بعلاج أقرأ جريو so أنت جري like of course تدخل ناخذ لعلي جري نرى مش أقرأ خمسة نيرو كم زي جري curl جري نرى again curl مش قبل كل خمسة جري تقلي ده حزن نرى so already set كوين نرى أقرأ مساوت أخوه easy نرني like خمسة curly عينت جري what actually خمسة ده جري أقرأ خمسة جري نرى خمسة جري حزين نرى أقرأ خمسة جري حزين نرى أقرأ okay جري تحزين نرى أقرأ again حجي زي
take volume. Volume. Curls. It can get again. Okay. The night makeup look. I hope you guys love this video. Okay, I hope كلاتكن تمرعاد لخن enjoy to go over مرعاخن رح سجمعنا كلاتكن. Congratulations to all the brides that are getting married, and I'm so happy for you guys. This is an amazing time, an amazing journey. You guys are gonna have a great time, and don't forget to follow my girl. I will leave all of her stuff down below in the link down below, so please go and follow her as well and show her some support. And yeah, the next video will be coming up soon. So تخاطلاني أبزي أحد تزازي ملو مدبي تسفاي قبل فترة أعتقنا إزي مرعى ميك اب لوك نايم مشات عليكنا له تسفاي قبل فترة أعتقنا كي ترسع لايك كومنت شير and subscribe جورا أبزك أربع وان كهن راخبنا سسناي نخلاتكم. Alright guys, so I'll see you guys in the next video. I hope you guys liked this video. If you loved it, like it. If you didn't like it, then I don't know what to tell you. Don't like it, I guess. Anyways, so if you like it, like, and also if you have any questions, comment me down below. And yeah, don't forget to follow my girl and you know, show her some love as well. And I'll be back with a new video for you guys. And yeah, I'll see you guys on the next one. Congratulations to everyone who's getting married. I love you guys. Have a blessed one. Peace.